panturang di tiang raris maosan ri sepeting kaki di asur penake ri sampun ngenang sekin runo laksamana sayan gar gitu sinami raris idenge dengan pemarginnya nih lemuh pisan sejeroan ida Dewi Surpana kengantenang raga Dewa Ratu Pemarginnya nian winaluyo tantios kadianaki mesolah oleh muastun nudur sang mengaksi sapunika kewentenan ida diaksi teori sejeronin bakal ngelemes entruno laksamana saka sida raris ida mupulang sarin kelista ayuane wastu buduh paling sang saning ngantenang ida sang laksmana raris oleh hidup dia surponakan enten jauh enten kirang risi jeronin pari dap medados anak jeget iri kala ngiri kau ide dia surponakan ngerum kadihanga ide sang tuno laksamana Surpanaka rikalani ngenampok ke di desan truno laksamana maka sambi sido antuk ide ngikalang punika raksasan idone wastu sido raris ngewentenang bawos ane manisa kenudut pekayun saya alami sayan suwe kantun kimut ida dia surpanaka bilih sayan lagas arkide susu sampun parilaksana ni dia surpanaka tala durung ketampenin medara di suwekannya ni manusido metu pekayun di desan runo laksamana ke Semaran ke Kosodang radi susunnya ni
ngambil tangan ngusap nenten kemah rasa wical kimo didode atuh beli sang truna laksamana tulih didiang jebot jantos sapunika widamatur sinamir haris kahamil tangan itu sang truna laksamana keusap-usapin Wires marem mangliputi ingesane ngawinan ide diasur punake purun sekadia sapu dikerian tukang keliko dening kesemaran tan sito antuk kinana Tanajang kaya ngode laksmana semalih dia surpuna ketanjung maduwe logika bakal ngodoh hidup sang teruna laksamana riantukan banget bekayun idone